ngereng vaksin dari solawat niki makle sehat abak makle oleh syafaat dari kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malah ketur kapi panika ngantoki pola nampu vaksin nih kan makle sehat iki mare vaksin kapi kan toh. Bu ibu di mari vaksin. Pas semangat ki jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngereng vaksin dari solawat niki makle sehat abak makle oleh syafaat dari kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parengin jalan Habib, parengin jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah ngereng-reng sareng ma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allah salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zidatal wujudi mataba aishi wala wujudi. Allah salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa atba'ihi ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratal afadil, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat,
para habaib, langkong-langkong ajunan Simuljah As-Sayyid Al-Habib Abdul Mun'im Baharun. Saya dari Sumenep, ajunan Simuljah Kyai Haji Muhammad Anwar bin Kyai Haji Nuruddin. Sebatan kaula mulja aki hadir cukan tempat Kak Dintoh majlis semakin Kak Dintoh Kyai Haji Abdul Mughni. Sebatan kaula mulja aki setajah para kiai, para tokoh masyarakat. Sebatan kaula tak bisa nyebut asmaipun panjenengan tong persitong, namun sama sekali beten kaula tak ngurangin rasa hormat dan rasa takdim dak para panjenengan. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, langkong-langkong sahibul hajah yang Kak Dintoh keluarga dari almarhum Bapak Misnato bin Kardinin. Setaja sifatan kaula mulja aki, semoga kita setaja tetap oleh inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Setaja bala dan pelai semoga tuliang ka bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Langkong timin kita mau cesokor dari Allah Subhanahu wa taala kalaban talafut alhamdulillahi rabbil. Sekak dimah beten kaulah paringin kesehatan ben kesempatan di tengah-tengah caipon pandemi semelanda khususnya nang negeri kita. Kak Dintoh kita paringin sehat, paringin bisa kulongku ketika Dintoh ben para habaib ben para ulama. Kak Dintoh merupakan nikmat serah aja. Sekak dimah nikmat Kak Dintoh terkadang tek sak karasa aki. Mangkana ada buaki dua nikmat ni terkadang orang panika tak asa-asa. Pertama as-sihah, nomor dua al-faragh. Kesehatan nomor sitong, nomor dua panika kesempatan. Ni terkadang kita panika lengah dari nikmat seraja panika. Karasa tinggal sakit, tinggal gulian. Karasa tinggal tak sempat. Ni kan nikmat luar biasa. Maka dari Kak Dintoh wajib hukum kita panika nyokor bahkan dalam sitong hadis Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu dalam adabuna man asbaha minkum mu'afan fi badanihi aminan fi sirbih indahu qutu yaumih faka'annama hayyazat ilaikumud dunya. Seartepon sapa-sapa orang yang tarna tibin kapiria kulaku sehat, tak lo nyelo cetak, tak ke sakit dedah, tak capuk corona, oksigen tak nampu mel, gratis merolo dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bayangkan riberin sampai semakin nika oksigen langka, oksigen malah makin melihat ada nyari sewaan tada mun meleh mun beda apa nika bagi isi andi isi ulang apa nika sekali isi ulang belum 10.000 ke 100.000 nika paling punten yang kui saare laku nampu nyembu boleh kita paringin gratis bi Allah Subhanahu wa taala. Nika nikmat serah mu'afan fi badani, karena orang panika bila tak sehat pakelar andi pesawat motor Alphard kengnya benah Senin Kemis nyaman tak nyaman? Tak nyaman. Maka Nabi Kanjeng Nabi tebuaki man asbaha minkum mu'afan fi badani, sapa orang petena sehat aminan fi sirbih, aman ka badanah, tada reng renyareh, tada reng beng nabeng, tak nampu tak ngitak saya tada reng kinaki otang terutama indahu qutu yaumih andi sekakan saare gela. Misalkan makan are napa makan are andi sekakan are Kemis tahu sehari Jumat tahu sehari Sabtona are Kemis semulolo andi nikah faka'annama hayyazat ilaikumud dunya, maka atakan ta orang gela area bi Allah Subhanahu wa taala paringin dunyah ben esenna
luar biasa yang Pak. Maka dari panika wajib kita kangku nyokor terkadang kita benih kun seka akan semakin seka akan tahun datang bulan datang panika ampun lengkap ini kan nikmat seraja saya parengin bi Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajib kita sokoren di antara nyokoren panika bitalafud alhamdulillahi rabbil ban di antara nyokoren panika papeceng alako kawaji tambahin kalakuan son patako kalarangna Allah subhanahu wa ta'ala paketeh de napa-napa saya pakon dari Allah subhanahu nikah saya kocak nyokoren. Salawat sareng salam epon semoga tercurahkan de keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadimah kalaban terutus beliau kita bisa rasakan nikmat iman, bisa rasakan nikmat Islam. Sesamoga nikmat iman dan nikmat Islam kak dintoh terus saya perkuat bi Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke bermati. Amin Allahumma amin Allahumma. Para hadirin sifatan kaula mulja'aki tiba nikah ni sekoni ibeng pein banika ka dito ampon Rabu kayak Muhammad Anwar bin Kiai Nuruddin juga saya insyaallah bekal apa yang mau itu hasanah de kabupaten kaula ban panjenengan estona caepon se ngonceng de kabupaten kaula se hadir are semangken ka dito iki ka dito se muljah almarhum almaghfurlah Kiai Haji Raden Thohir bin Abdul Hamid. Tapi beliau kapuruh pontut kada bi Allah subhanahu wa ta'ala. Ngireng doaki beliau semoga syukuran para almarhumin almarhumat khususnya sahibul haul semoga paringin rahmat bi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus si kholen nang ada semakin ka adita sepora setuju tu sana ban yang kak terjadi bi Allah subhanahu wa ta'ala ban setuju almarhumin dari reng tobatan kaula setuju bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiga itu merupakan musibah dapatan kaulah umat Islam wabil khusus warga Pamekasan karena banyak sekali guru-guru kita sepon tudbi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala termasuk nyanyar penyepen benman kak diman tempat kak dito banyak guru-guru sepon tudbi Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah merupakan epon duda ilmu musibah deka kita karena dapun kanjeng Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala panika bila munduda ilmu benih pes ekala dari dada nareng sealem punten tapi daerah mabi qabdil ulama epon dud ilmu karena epasayatuna para ulama panutan ulama rujukan epon dud kada bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala pada menromai pungkara anika pereng saya tolong kada anika tak kira pereng baksuba niki pakun emas kada saya tolong nika berarti ampon akhir zaman. Maka dari panika ngereng perkuat keimanan kita, perkuat pendidikan anak-anak kita, doa aki guru-guru kita seki ibadah semoga tetap ilindungin bi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam matinglah ulamaan panika ipon tut fa idza lam yabqa minhu aliman ittakhadhan nas ruusan juhalan maka orang ngangkat deka penapa deka kepala otak deka ulama seduhudu sangke fasuilu pas etanya aki senyara anyar etanya aki fa aftau bi ghairi ilmin kemudian afatwa kalaban tanpa ilmu fa adallu menyebut aki kasasaran naudzubillah tsumma naudzubillah.
Makanya tak heran orang setak sosa, orang setak sosa kalaban setan orang alim, anika edebuin orang munafik. Karena apa? Karena lentera seseharusnya kita ngampong terak dari lentera gelak panika ampun iparedup bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Debu aki boleh dengan sitong debu. Mautul alim musibatum lam tujbar. Setenereng alim panika sitong musibah tak pernah tertambal ila yaumil qiyamah. Wa najmun tumis, ban bintang yang redup. Wala mautu qabilah aisaru indallah min mauti alim. Matena orang sakampung anika lebih enteng miturut Allah Subhanahu wa taala etempeng matena tapi etabesetena sitong orang alim karena malarat tong gila Pak. Malarat. Maka dari kak dito ngireng kita sami-sami atau doru masemma ke Allah Subhanahu wa taala semoga kita paringin tetap jalan seistiqomah amin Allahumma. Para hadirin sifatan kaula muljaki terus yang hiwa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ki puru ampun banyak sekali kalam-kalam hikmah seada buaki sareng Al Habib Abdul Mun'im. Namun batan kaulah cuman pun apa ngain pole bahwasannya kita sareng Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakon mabanyak ngain pateh pateh aksiru min dzikri hadhimil ladzat fa innahu yuhassimud dzunub wa yuzahhidukum fid dunya aw kama qala Rasulullah. Pabanyak tibin ngain perkara si matadeun ke kenyamanan. Napa si matadeun ke kenyamanan nang dunya panika ci panika mate. Se asal lengakan nyaman, apolong ben binih nyaman, ben anak nyaman. Nika bila mate sobung sekali. Nika pokon pabanyak kay ngain bi Kanjeng Nabi. Karena nikah nyapora de katu cukan mazuhud nang kau diantunya. Artena pangatero katunyaan kita sebita lebih panika bisa tererim kalaban banyak ngain mate. Kati banyak materi berin panika orang serencana sanika banyak tako ampun. Mone compok masjid se asal sepe panika banyak Pak. Beni polan corona pas jenrang punten. Se asal sopu panika kun sasop dusop pas tetili masop. Karena banyak siaran reng mate inna lillahi mololo. Sampai nang masjid kula panika masyarakat ausul anu make mana bibi satikal pun apa reng mate panika cek siaraki ko. Keng tampan dari tako, tampan dari ngetek. Maka dari panika nika cokop panapa maingat ke kita ada kekepatian. Mangkana mate panika merupakan mauidhah sesangat baligh. Budebu pidato sesangat mengena. Tak usahnya banyak bentak paringin kepatian, paringin panapa banyak mate panika termasuk panapa mauidhah sesangat baligh. Maka dari panika bi Kanjeng Gusti Rasulullah pakon banyak ngingain pate panika. Ben ngingain pate panika paling punten mon bisa saareh engak dupolo kalih anika orang gelak polong ben orang syahid, orang syuhada. Sayyidah Aisyah matur dari Kanjeng Nabi dari madhabuna hal yuhsyaru ma'asyuhada ahadun ponapa kita panika setak mate syahid polong benreng si mate syahid Kanjeng Nabi. Naam debun Kanjeng Nabi iya polong benreng si mate syahid maka tak syahid. Bagi siapa? Ada mayat kurul maut
fil yaumi 20 marrah. Ia are orang seenga de kapateh saare 20 kali. Bebeda sampean ingat kapateh saare 20 kali. Ingat kalanduan ni kajan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari panika ingat kapateh panika merupakan ponapa mau itu sesangat mengena dekat kita ke angkui mazuhud etun. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan di antaranya ikhlan Bapak misnato panika. Sepertama ke angkui ponapa zikrul maut ngain dek kapateh bencukan ponapa minangka birrul walidain. Birrul walidain bagus dek orang tua trapotrana panika. Mangka ada pun sebuah kibi Habib kelak bahwasannya abek tidak kareng tua panika tak cukup nalekan kareng tua kita kibadah bahkan sampai sedah kita panika kiparingin kesempatan bi Gusti Allah wabil khusus senalekan kibadah nareng seporang korang abek teh panika cek kobater nalekan sedah panika tetap beda kesempatan ke angkui abek teh. Ada buaki bi sahabat da Kanjeng Nabi hal yabqa min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da mautihima. Sahabat mator da Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi bi saabatan kaulah abek teh da kareng tua sisa ampun reng tua panika ampun sedah karena menabi ki ibadah betan kaulah bisa abek teh semakin ampun sedah. Naam dawuh Kanjeng Nabi bisa pakun sanajan reng tua nariyama teh pakun bi ponapaan dawuh Kanjeng Nabi as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Sepertama caran abek teh ka orang tua nalekan orang tua sedhe panik as-salatu alaihima ulama ada buah ki ait doa adua akid ka orang tua seampun sedhe tetap doa tak ke peke pun mari salat paling punten apa teh ada kareng tua ni kapakunda pak kencerna ben kita tetap dinilai sebagai orang si abek teh ka orang tua. Nomor 2 wal istighfaru lahuma nyonaki sapora de ka orang tua dua nyonaki sapora de ka orang tua dua. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya kasa di antara mun tak apal cak maturah poin make pada bagi cak maturah Gusti nyona sapora akhir yang tua dua Gusti panika pasekut nika termasuk bentuk akabai bagus abek tidak ka orang tua dua. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima ben nyampung sanak famili na orang tua dua ternyata nareng tua dua sapopo nareng tua nika terus isampung bi sambian beni pola nalapan nikala tada umur di masjid ini kamu so kapi nika aja salala ka orang tua ki korang bagus pangabek teh ting orang tua panika seda pas di masjid ini lebih nareng tua ni so keren kapi anika ponapah rem ngirem kapanasan de ka orang tua sebeda ekopur bencukan orang si mekean silaturahim mekean panapah tali sanak karabat panika mal'unun walau mata fi jawfil ka'bah elak nabi Gusti Allah taala atau karan sabeuleueun mekeun sabeuleueun gara-gara tunyah panika elak nabi Gusti Allah taala sanajan mate dalam Ka'bah make mate dalam Ka'bah pakun elak pon apa boleh kun mate nang bucur naudzubil maka dari panika bagus sabeuleueun niki reng nyampung silaturahim panika eka berkat umur eka berkat rezeki sambian di antara semakin nika dalam rangka silaturahim hadir di ke tempat ka adintoh niat nyampung silaturahim alhamdulillah rezeki badai ki Pak paringin aing paringin cecen ben lain ini keboro karena silaturahim ban insyaallah pak berkat umur amin Allahumma
wa ikramu sadiqihima bancukan ngormat de kaca kancan reng tua dua nah sebeni bele cakancan reng tua duaan panika tetap sampung tetap sareh panika termasuk dalam langkah birrul walidain sekencernah panika juga depak de ka orang to. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anapa may paringin mati bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kita panika di antara sebuah kiampon bi Habib liyabluwakum ayyukum ahsanu male pangki serah sepaling bagus di antara kita panika kalakona Allah taala nang panika tak ada bu aksaru amala punten tak ada bu sepaling banyak kalakona tapi ada bu sepaling bagus kalakon amala karena apa mau nabi debuin sepaling banyak amala maka yaktena kita umat Kanjeng Nabi Muhammad panika paling sakonni amal lah karena umur paling pande karena umur umat Kanjeng Nabi Muhammad nika tahu jauh sabitek petong bolo bahkan mun keluaran terbaru panika iki sebagian war keluaran terbaru si dengoden panika umur 40 umur 30 panika umur 35 nika lang ronyo kapi ampun coba mun keluaran kon nakasa ampun kihat sehat kapi nika umurah umat Kanjeng Nabi Muhammad ana pa may paringin mati mereka kaangkuy male kauningin pasir di antara kita panika se paling bagus amal lah mangkan dibuakin hadis lain laula thalath lama to'a ibnu adam ra'sahu je saking tade perkara telok maka manusia tak bakal menundu de kacedakah artinya colo som napaan si telok gela panika si pertama al fakruh fakir muntak saking te paringin kafakiran anika ongak mulo loh pa fakir bi Allah si asal soki pa bangkrut si asal teti cereken pa bangkrut pa tawaras sana nguli kemudian pun apa boleh al marot sakit si asal angko betuna sok te kiraja capo corona nah ben Senin Kemis lah tak angko boleh sabanika sukan si nomor telok paringin mate si asal kecak ki bedai tunya kecak sabedenah panapateng kana orang bisa ya atasen kapi maka capok si nomor telok panika mate ampun tak bisa ada remah boleh wa ma'adzalika lawathab asar tanah paringin telok perkala jeriah debun Kanjeng Nabi manusia ya terkadang kibede pein sekomaangko maka dari panika ngireng kita renungaki ke kabadaan semakin kak dintoh banyak orang sesete orang sesongkan kangkui nambahin pangatako ke Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita usah kok kelun punten sampai tak bojong sampai tak ke masjid ben lain apa nikah kelero sukan tak usah ngal-bengal kelun terkadang ngal-bengal kelun atang tangan ke corona atang tangan ke penyakit ni aja karena ada buaki dalam sitong makalah kenapa debunah yang kita dito bi Kanjeng Gusti Rasulillah sepertama ada buaki sallallahu al-afiyah pakon nyuon afiyah kenapa afiyah panika sehat pakon nyuon sehat sukan ada buaki boleh al-bala muwakkalun bil mantik belaih panika patoron terkadang gara-gara ocak kita kecak gelun salah belaih tak toron pas ocak kita kecak gelun tantangan pas patoron ongku belaih bi Allah al-bala muwakkalun bil mantik maka dari panika ngastete mon bedah orang sakit
orang capok musibah kita paringin selamat bi Allah kotu asokor ban kotu adua sebagus adua kalaban doa saya asyirin bi Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ro'a mubtalan debun Kanjeng Nabi siapa orang ngabas orang saya capok musibah faqala pas ada bu doa si bekal sebut aki maka tak bekal capok musibah sepada ngireng areng sareng baca engki mari pasalamat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Sekalian aki, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Aneka debun Kanjeng Nabi mon bada orang yang capok musibah pun apa-apain sambian pas maos ketipa nikah minangka sokor dek Allah abani paringin selamat anika tak bekal paringin musibah sepada. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi tak usah kok takok gelun, tak usah ngal-bengal gel. Kita aselenaki deka sebab kesehatan. Misalkan si yang juraki si tak bertentangan ben syariat wabil khusus panika pasekut wudu panika minangka himayah dari setajana kecubaan nang wudu panika bade kebersihan bade istinsyak nyergu aing amor kemor sedangkan virus panika caepon mason dari colok ben elong mun kita ngalak wajib meloloh amor kemor ben nyergu aing panika 5 kali ampon seare 5 kali se pon apa merseen lesan kita ben elong kita insyaallah bekal bekal selamat ben wudu panika terbukti Pak masalamat dari segala hal. Sehingga Nabi Isa alaihi salam ada bu dalam sitong debuna man asabaka syai'un wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak. Siapa di antara tibin kapi capok sesuatu perkara dari kemusibaan dari kesosaan dunia sedangkan aben ria tak audu kita andi udu tapak misalkan labu tapalecok ini katanya aki ke aben engkau andi udu apa anje wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak cek panglo kecuali dek ke aben ti berarti salah ada sengkau tak audu kelun luar biasa udu panika Pak standi udu tuli masuk kajeding udu panika salahnya pora katusa alindungin deka marabahaya wudu panikanya pora deka tusa kene tu fassagairu bil wudu'i wa nahwihi ammal kabairu afuhu bit taubati tusa kene panika sapora kalaban wudu anapun tusa raja panika kotuh tobat khusus deka Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa tusa raja tusa seyancam langsung bi Allah dalam Al-Quran azina maten orang nginum homer nikah putoh khusus panapa khusus taubatan nasuha ben boleh kat singkat saos dari kita imut deka pateh panikah diharapkan ngibe perubahan deka kita ngibe perubah tambah to karena manusia panikah saben detik saben hari sajen toah kotu beda perubahan bahkan ada buakiman balagal arba'in siapa orang depa umur 40 walam yaghlib ta'atuhu syarrahu falyatabawwa ilan nar siapa orang depa umur 40 tatapeh amal bagus katoat nah are tak
tak lebih banyak tempeng ka maksiatna, maka yap siap panapa kangkui masuk ke neraka. Naudzubil. La tawah, la umur 40, la umur 50. Anika terkadang orang pas jen meler karokun. Kocak tua-tua keladi. Pak bapan umur 40, umur 50 can orang panapa telke telah oben. Panika justru sajen ketak benih sajen atopet nika tengah teh. Sabanika cukan bumbu la umur 40, 45 umur 50. Panika jen ketak jen leter, jen sekut amainan TikTok, beda tada. Nika ngaste teh. Benih sebelum umur 40 pas oleh nakal hunten. Tetapi warning, peringatan. Mon umur 40 kita jen tambah bagus ngaste teh. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka pakon ayap siap kangkui masuk neraka lamun tak tobat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Para hadirin sifatan kaulamul jaki. Semoga kita panika panapa pasajena bagus bi Gusti Allah iki. Ngireng kan niat lamun kita paringin odi ke tahun datang bulan Dzulhijjah pole. Nika bulan Dzulhijjah nika termasuk bulan Simuljah. Ashhurul Hurum. Bulan-bulan Simuljah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ban Rejab. Nika tepok-tepok telok banika. Nang bulan Ashhurul Hurum banika bila kita ala taat ke Allah, ketaatan kita dilipat gandakan niki. Sapanika cukan mon ala maksiat debun ulama kemaksiatan kita panika cukan dilipat gandakan. Ngirengkan niat mon depak ka bulan Dzulqa'dah boleh panika Dzulhijjah boleh anika beda syariat yang terlupakan. Beda syariat yang terlupakan. Syariat Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim iki panika udhiyah akorban. Semakin banyak orang mengabaikan ampun korban panika. Padahal nika syariat Nabi Ibrahim saya lanjut aki bi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menabi madhab lain di antara madhab Hanafi panika mewajibkan ke korban panika wajib. Engki kita madhab Syafi'i korban tak wajib. Tapi menabi madhab Hanafi korban panika wajib hukumah. Bana korban panika sangat luar biasa fadilana. Nyapa ora katusah korban panika. Maka dari panika cukan debun ulama korban panika di antara nyokoren de ka nikmat taodi. Kita kun epakon korban sitong embi ota besitong sape belek amun sape bisa kapetoen. Bisa kapetoen. Embi nika katibiin. Badereng katos ya korban ribarin kiba. Paling embi karokun. Mon sabucur nika korban embi sitong nika kun melu bunton Pak. Paling karo orang arokat sebenarnya lain teh korban ben rokat roh. Mon rokat roh yang tako kapanya. Mon korban ngamri ridon Allah Subhanahu wa taala. Kita kun epa korban pokona korban embi ota besape setahun sekalian. Nabi Ibrahim alaihi salam anika potra nah epakon ka korban. Nabi Ismail pakon ka napa Nabi Ibrahim bertabaran punten langsung bi Nabi Ibrahim potra nah epektah kapanyambelian langsung ebeliah tapi pas kenteen embi dari swarga saing kedeti syariat korban nikah Nabi Ibrahim nikah ibroh deka kita katipon apa kataatan Nabi Ibrahim bila perintah bi Allah Subhanahu wa taala. Mangkana Nabi Ibrahim panika koca abul anbiya ban kita ting asolat mesti asolawat juga deka Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim panika uswah. Bahkan Nabi Ibrahim panika asonat akhitan umur belum 10 tahun Pak. Umur belum 10 ukhtutina Ibrahim wa huwa ibnu samanina sana bil Quddum. Nabi Ibrahim panika asonat sedangkan umur beliau panika umur belum 10 tahun asonat kalaban pun apa male oning bil Quddum. Quddum panika kuleting nyari nang kamus Pak oning paan ka juga sah asonat kalaban bayangkan
bumbu benda lah kena sunat umur belum puluh tahun. Tahu sah belum puluh lah kena umur 35 atau 36 sunat polenda enten. Nabi Ibrahim umur belum puluh tahun sunat kalaban pa'a. Karena apa? Karena perintah bi Allah Subhanahu wa taala. Fatadarrara Ibrahim. Maka polan sunat kalaban pa'a umur belum puluh tahun Nabi Ibrahim pada kesongkan, Pak. Songkan jangan semakin mungkin infeksi. Dak remah epang lobi Gusti Allah taala ajjalta ya Ibrahim qabla an ubayyin alatahu. Kapuru ban Nabi Ibrahim sebelum sengkok nerangaki alat kaangkui panyunnah. Karena pereng panika beda peruntukna. Silet tajam kau bu keng kakana cem ni kata edi nggih. Betung tajam kabungka tapi kau bu tak edi. Epang lobi Gusti Allah taala pola sebelum ni terangaki alat panyunat Nabi Ibrahim ampun asonat kada. Dari menjawabna Nabi Ibrahim karih tu ya Rob an uakhiru amrok. Dan kula tak senang Gusti kaangkui herma akhir de kaperintahna panjenengan. Bayangkan sangat luar biasa jawabna Nabi Ibrahim. Epakon asonat tak bertabaran boleh, tak nyatanyaan alat boleh langsung asonat. Nikah merupakan contoh deka kita katipun apa kita dalam ajalanaki perintah Allah Subhanahu wa taala tak bertabaran boleh soro asolat pakon natop aurat pakon jewaki perkara haram ani kasih bertabaran boleh. Para hadirin sebutan kaula muljiaki mungkin sekaditoh saya bisa sampai aki dari petan kaula senajan panepas sakoni semoga tetika manfaatan iki ban semoga petan kaula saja teti orang saya tambah bagus sajan arai ki amin Allahumma cuaki dari setajana bala musibah ban laina amin ya rabbal alamin pamate kalaban husnul khatimah sabanika dari petan kaula wal afu minkum wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.